يا عباد الله أن إخلاص النية من أوكد الأمور في جميع العبادات، وعدم الإخلاص يؤدي إلى ضياع الأعمال وخسرانها. فبالنية الصادقة يكبر العمل الصغير ويعظم الفعل اليسير، ويضيع بانعدام النية والإخلاص العمل الشاق العسير. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. تنتوب الله تعالى من سبا من بكلن كيارا بسنيارين سينا لمن يخون دا من سينا سودا من يون دوسر من سو من بكلم بحيارين كلن كيانين كمالولا أخي أمر لوك كو كبارو الخلصان دي أتي الله تعالى ين كبارو لكي أتي الله دمان سابولا بارو لمتو أبدن دين ولا فننا كاي أولين دي على كما ناول تكو كرن كما ممن كي علتي بارو لين تمتلا فم بارو بارا فنان نين الإخلاص ومن تجي ولا مو nganne man khalasa je Allah taala yen wa baro ni mubaral timen ngalon abetinya da kunnar seniya be Allah taala yen so man dan wularo man sole ne mon alaki so be kila ma sallallahu alaihi wasallam ana dun kila na sai bolo kola al atal ni alal jondal ni lon ko nganne khalsando ka nganne seniyandi abe kuwol be gole mala kolla albatol mebe albatu mi ba kala e kha nganne ya nganne kha sabati isondo me kolla salji muto ni ba karan kan afarlol folo ma ko nganne ni janni be saljom tele ha nganne kom felen be saljom tala Allah taala khayya mari menna warante be ko so bondilam famma warante fonsi salo keno ka saljom nganne ya ni be salo fanan kala be salwo salisalla kany nganne ya felen timbe na selfina salla alal ya maro kan ni be la kan saro sala salwati artari nganne ko lam felen benani salwat kari kala Allah taala sum fanan ita nganne ni temmene bena dunna kullu ko ni sun karom babe sunna Allah taala yen ala kolan mantra sun kan fenye ngo nganne saktitle ngata fundi baraw bara nganne mu akono ku balati ama ko ku bol nafan bari nganne fanan nin aman khalsa baraw bara to asbaro tinyale asasabu imarigi ila baro supertal nganne senu men ala be to nyantiari barandin sike wasabla barabati baro men ala be soniyari aske bara bati Allah taala ya bar ni nganne la khalso ni abatu baro men fananto hanni o bol ya nyaawonya awarta nyaawonya aske ken senti ngami salota sunna mo men ala te sunta bara man sunnin kama Allah taala subhanahu wa taala be sun kan ne fumu khol sinje isin kaf sunna lima o nganne bay silan al taala la ko nganne man tarje ama nganne khalsande al taala fenno golata men konko ni min dogosi ala baro be kala konko ni min do ken senat salo fanan gimini wulo men ba ke kan ama al taala ko nganne yaje amari be ke kan bata ken senat al taala khadal subhanahu wa taala ako ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata wa dhalika dinul qayyima jonni me ya mari fen na fon e khatinti allah taala batu e khabatu be khalsande kabe kente allah taala tati yara ketilin nalti e ka jenge sila jengeri mume bema e ka salolon di ha jakkodi walam dinatin din ala khadal al-qur'an ko la kutake temena be kuma kan lahiyan la
ako albelahi ammen fa kan isubol ni yeloli wolin teftala al talama bari al nya islam men be albula kan ikantegela wo al nya islam wala be futalante allah talama woto nganne mu kubalati barol ko la nganne atal mu fenti men alon atala sifata allah talama nyim baro to man to men alon be ke kay zahirolu al taala la khayyamari lam be ke kan bar ni margi man anganne ya abe ko ibe bata ken senne so kan do kila sallallahu alaihi wasallam khabangi ko innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ako barol bebe den nganne lal barol lamuto ila betiya abeden nganne la mo ko mo fane xame nganne ya ibola sotla itano xame nganne ko so le fanga men nganne ya ila baro te bolso ako mo men ngalon imargi bagam bagiara temene kila sallallahu alaihi wasallam anala saiboli ibe isibo mol sibo makka anen bla ko tan ka kila wali madina ako nimmem bota iya ay bagam bagiyata tata madina imanta fen fen kan foy tata alanin kila la walin ako alanin kila walin baraado e bol sorla hani men manke o fananti mo mo gondi ni bagam bagiyata alal silo kay tata dulab e hawulndi ala dorna kamma ibe alal sotla je ako bar nimmen bagam bagiyata fen fen me bagam bagen namen ke ka duniya soto duniya haaju dola mu ani diya dola mala finna fen dola mu ilafta wala sotla wala sabo bagam bagiyata bote ya ako doron wala bitarleje imarigi duniya la finna fenna warante muslamu ilafta men futu wala sabu bagam bagiyata kabo makka kata madina ka kaf kila la jama sallallahu alaihi wasallam nganne kutan nabetala wo nganne ni xamen nganne bol sorla bari bagam bagiya barajo en to sorla abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma khanim mutaallaq kila ba sallallahu alaihi wasallam ni hadithul qudsi lati hadithu men ngalum kila sallallahu alaihi wasallam asabangeje alako isafu li hadithul qudsi ni mu hadith qudsi lati kila khabange sallallahu alaihi wasallam ko allah taala khabarajo li safila khabar be tol safala ni bar jaqolo afe be safe kebe naniyo lanken mandi men mubarabe tol tani men mubaraja wol ala fe be safe be naniyo lanken mandi aw kola ako al taala na ta nyinke nimmen hammeta barakendela o barakendo nyin hammeta la ila fitala kala bari ima keno al taala sa safe imari gem barajo to min ala kamadari inganni ata barakendela men be ko sutuna filo bari sino khonate kutula bari nganne men ngalo nim fan kabale be kafrin bari imam boy fan kalama nganne nyin o surna filo abarajo al taala be nganne al be nganne safele en wonim wonyo konni barakendo barakende nin ite nganne ya taala andun afan ko be sondo me kolle khela katoke bari al taala la ko kam men manke te fan men manke isagoti wa khay bayindala al taala be abarajo safele en ni dum hammeta barakendo la ibaratala al taala sa safe baraji tam asa safe fanan nadiyata ta al taala la fonnen sirata asa safe ata fo baraji kem warula nadiyata ala fonnen sirata asa dubuli ya ka samba hani kem warulo fanan jama ko betata al taala la fonnen siriyal do men ngalon dandulantal bar nim men hammeta bar jaxule margi manna bar jaxo nim bara ala yen bar jaxo hammetala bar inata tuji ala yen ako al taala sa safe yen barajo ti min ala be kamalari barni hammetala ibaratala ala sa safe yen junubi kilinti kila sallallahu alaihi wasallam wo be mu nganne la beti alati nganne kaytande ka fo ko kubala mu barol kolla bay bara beto inganne tala doron ima bara bari ala la fonnen sira ke law nganne nyuma kamma ala kha safe yen barajo ti bar jaxo fanan inganne tala le ram amuta an fe ko ba la bari ala la ko kamma khatuje al taala sa safe iyem barajot kila sallallahu alaihi wasallam kanyim bangi ako alante al jatol jube kan ante alla munun jube kan ala be mun jube kal sondomeli men bal sondome kolla an alla barol al nganni men bal blo kan barola ala be wala jube kan an albe baro men ke kan ala be wala jube kan bari al sawrol ten ani al munun ni ala nyante o kan jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma ko nin kila sallallahu alaihi wasallam nabe jihadi kele dole mbeje kila ko yanko madina sate ko lam hol beje altata dawoda al khawulu mbawlum bankundu al dunta konko silado al ni bebe kafrin al bebe kanyan din abarajo lal e ka kila dum mo sabu kila ko kuran wala kay mutabaral ni be kilin nganne la nganne men balla kata kafun de kila ma jihadi kelola wo nganne kilin nabe fanalla bari ala la lo juro wala kay imuta wa kammala law nganne nyuma kamma ala jihado barajo ala kha safiyin minna da riwado illa sharakukum fil ajri fo inal khadin abarajo la ila sallallahu alaihi wasallam kanyim bangetu ga ko mo hol bitlani sigidula nani
momen ngalum ala kha solon dola anin naflo abi barakala lon dola ala naflo to aka mellon abi baraka walla ala naflo to walma be ala naflo ke kan kadiyata ala nyamenna o ki nim modo xawje amargi barta ala kha naflo men dini nani ala kha nyokon dim fananna mbe barlal ka barta nyamenna kila ko mofulo ibe kilim barajo nyin don ala barabe to nyin don aka ngane nyum ba men soto ala sa saraw ngane nyum mal ako bar kedo fanam be jemin ngal ala khana fulo di ala bara mallon di ala abe na fulo en tamant la nyamenna ada kembe ta ka kum fele dron ala na fulo ni abadun dikkan silo beto silamen diata ala men di ala abadun dikka beto nim modo fanam mo ja ko ni ala khana fulo men di ni ala khani on dim fanna mbe bar la ka baraka nyamenna kila ko o mo fulo fan be kan ni jinu bola nyen don abe na fulo dun dikkan silala man na dun lamenna abe o junu bo sodla nyen don a ho ngane ja ko men sodo afanan ibebe dendini wajun bola ibebe kan jun bola بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعنا وإياكم ما فيه من المواعظ والعبر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله والصلاة والسلام على خير رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد اعلموا يا عباد الله أن الرياء ضد الإخلاص وهو الشرك الأصغر وهو من مبطلات الأعمال والعياذ بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء رواه أحمد والبيهقي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء يعني الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك رواه ابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي تنتبه الله تعالى من سولة نمونا لكيسو بكيلا بما صلى الله عليه وسلم وقولا فميتو أتلمو نغني خلصو أتلمو وسينات كي فميتو ببارو من كي كان ولن نغني خلصاندو ولا المنيو سينات باي كي نغني خلصاندي ولا من إخا الله تعالى دم من خير خير لبارو لا فميتو ولا من يخا على دافني دين إلى نغني لا إبني نغني أربي باربتو كي كان إبني نغني أرين كمبا كي كان علي bari ba ngani ari nyim fanam fo joni sinje wala mu fammay to ko kila ko sallallahu alaihi wasallam wala mu fulan kafiya do mandinti andum abe kuwol ko le men simu ko la barot nya ala mun tangala kila sallallahu alaihi wasallam kanyim bangi akom silanta femmen al mako beti mantoli wala mu fulan kafiya ndin e ko kila sallallahu alaihi wasallam mu fulan kafiya ndinti kila ko wala mu fammay to al qiyamah sinya ko al taala sadali nimmo ko nabi joni sarale la barolla من بي فايتا كم جون لا التلا سافو يلتقى بال فايتا كمل الدنيا التقى فال بي الله سراسوت لإيا انت يا جان سران تالبول لجان وتو مخويت بارو بارك يكان أكتا إخاول دي على كم نين كان ترينغان نيتو هنا دون دين كافوكو فو جون سينجي ورانتي خام فنموتا نينتي نيكو كدرون فوتا أبراجو أبو هريرة رضي الله عنه كيلا صلى الله عليه وسلم كم مارغو خادال سبحانه وتعالى التلا خادالا كو أنا أغنى الشركاء عن الشرك انتلك كارتا دين نخيا من مغوبيت كف نخيا انتلك كارتا بيمات التلا تمان سكيلناتي أنم فم من دين أما لفني خانم فم دين أكون من بارا إماري خانت الله تعالى خان نتنو كف جي أكون تدابر جيلي انت باري توبارو يخاكي من نكولا ولا تاموات على خيام سنين على بافولين تاكاري يلفت كاري لا خيجي يلفت نين لا خيجي تغوليا في سرا على بارنت الله تعالى سرنت الى ين انت الله تعالى يا سبحانه وتعالى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة